Poznati pomoravski književnik Miroslav Dimitrijević nakon kraće pauze predstavio je 3 istoriografske knjige i jednu monografiju sela Trešnjevica. On je do sada objavio 124 knjige različitih tema, ali je njegova glavna sfera interesovanja istorija Srba i srpskog naroda. Nepoznanice, srpske pametarnice i carstvujući narod srpski objavila je izdavačka kuća Miroslav i 2 su od ukupno 8 koliko će ih biti u zbirci. Recenzent autora dela Miroslava Dimitrijevića Slobodan Jarčević je u knjizi Nepoznanice srpske pametarnice rekao da je knjiga veoma snažnih poruka i činjenica. Ovde sam pisao o moravskim bagrima ili crvenima ili rujancima i njihovim vladarima. Narod Bagra živeo je u predelu Bagrdana, današnjeg Bagra, znači crvena boja. Bagranice su nosili naši vladari. Zatim sam govorio o Trojan gradu na Velikoj Moravi i kultu boga i cara Trojana, odnosno Serba Makeridovića, istorijska ličnost. Govorio sam i o Đurđelinu ili Đerđelinu kod Bačine, južna strana planine Juhor. Govorio sam takođe o Kruševcu koji je 3 puta bio carski grad i prestonica 2000. godine pre nove ere, 1300 godina pre nove ere i u Lazarevoj Srbiji. U knjizi Carstvujući narod srpski zainteresovani ljubitelji istorijskih podataka mogu čitati o Svetom Savi koji je predstavljen iz ugla autora knjige Miroslava Dimitrijevića, ali mogu saznati i još mnogo podataka koji se ne mogu naći u školskoj istoriji. Sveti Sava je bio patrijarh srpski, dajem 9 dokaza. Zatim, srpsko-romejsko carstvo nije bilo rimsko. Rimsko, to je tek odnedavno su ovi takozvani zvanični istoričari, pseudoistoričari, dali mu to ime. Cijelo to takozvano rimsko carstvo govorilo je srpskim jezikom, i još iz praistorije, jer su Srbi vladali na 3 kontinenta, Evropom, Azijom, Indijom, kao podkontinentom i Severnom Afrikom, od Etiopije do Atlantskog okeana. Zatim imamo istovetne toponime naših plemena, Planjani, Ratari, Golubovci i Kruševići su plemena, ne samo sela, ne samo toponimi, već su to i etnonimi, odnosno nazivi srpskih plemena gore na severu u Baltičkoj Srbiji. Srbi su držali još pre 5.500 godina, držali su celu apsolutno Evropu. Enciklopedijom Srpski vladari Dimitrijević opisuje period za vreme srpskih vladara, a knjiga je nastala kao odgovor na brojna slična dela koja su objavljena poslednjih decenija. U njoj su popisana po azbučnom redu imena vladara i njihove titule. Ovo je jedna jedinstvena knjiga koja će, nadam se, zaljuljati ove neprijatelje srpstva, zaljuljati ove stare istorijske šeme i nosioce takvih teorija istorijskih o Srbima, nakaznih teorija, da su Srbi jedan minoran narod, pešački, došljački, da mu ovde nije mesto, da mu je kuća nasred puta i da tu kuću treba pomenuti. Ne. Srbi su vladali celom ovom teritorijom Evrope, kao što rekoh, Azije, Indije i Severne Afrike. Ovo je u stvari jedna personalna, preko naših vladara, personalna istorija Srba. I tačno se vidi, to je istorijsko-geografski jedan rečnik enciklopedijski, gde ćemo mi videti koliko je tu naših vladara ukupno bilo. Direktorka Gradske biblioteke dr. Vićentija Rakić Biljana Drenovaković kaže da se u biblioteci nalazi veliki broj knjiga pisaca sa teritorije Pomoravskog okruga i da je to ono čime se ponose. Paraćinska biblioteka posjeduje bogatu zavičajnu zbirku lokalnih pisaca koji su rođeni u Paraćinu i mi kao ustanova sa ponosom čuvamo od zaborava to nasleđe. Tokom svog istraživanja i pisanja Miroslav Dimitrijević objavio je i nekoliko monografija, odnosno antropogeografskih istorijskih studija o nekoliko sela opštine Paraćin. Za njih kaže da je ta sfera istraživanja njegova prva ljubav i da se rado tome vraća.
Ja sam jedan od najvrednijih po broju objavljenih monografija, kasnije to iz Odbora za selo, SANU prešlo u kulturno-prosvetnu zajednicu i onda poslednju knjigu koju sam uradio iz oblasti monografije je Trešnjevica, Varošica, prvi tom, do 1945. godine od postanka do tog datuma. Trešnjevica jeste varošica, jer po prostornom planu opštine Paraćin, Trešnjevica, Raševica, Potočac, Striža, Donje Vidovo i ta sela, ona se tretiraju kao varošice. Jer zbog svog položaja, strukture, puteva, komunikacija i šta ja znam, imaju sve infrastrukture, imaju znači sve da se nazovu varošicama. Trešnjevica je jedna od tih knjiga koju, eto, prvi put promovišemo, ali radio sam je u koautorstvu sa Vojkanom Ristićem. Bibliotekarka Slavica Perić kaže da književna dela koja Dimitrijević stvara predstavljaju dobru osnovu za buduće generacije koje žele da se upoznaju i pišu o selima i njihovoj istoriji. Želela bih da kažem da smo svi mi ponikli u selima, da je srpsko selo dalo vojnike koji su nas čuvali i branili u ratovima, da su u selima ponikli i Nikola Tesla i Mihajlo Pupin. Podsjetila bi na prethodne monografije koje je Miroslav Dimitrijević uradio, pa bih poređala hronološkim redom. 1996. godine je napisao monografiju sela Plana. 1997. godine monografiju sela Mirilovca. 1997. iste godine zajedno sa Miodragom Dobrosavljevićem monografiju sela Ratari. 1998. monografiju sela Davidovca sa Branislavom Radićem zajedno i 2004. godine monografija sela Potočca. Knjige ovog svestranog književnika mogu se pronaći u Laguni i nekim bolje snabdevenim knjižarama, ali i pozivom na broj telefona 065 866 4601. Paraćincima će Dimitrijevićeva dela biti dostupna u biblioteci dr. Vićentije Rakić, kojoj će on svoje knjige pokloniti.